Om Swastiastu. Inggih nawegang Iratu Idadane sinamian pemekas para penuriksa sane kusumayang titiang semeton sareng sami sane tresna sihin titiang sane mangken titiang pacang nyatu ayam satu bali sane memurde ni timun mas. Ada ketuturan satu ane nike semeton sareng sami jelas sareng di sana pasti unik seneng miragiang satu bali semeton senang nggih. Satwa Bali wantah tetamian leluhur sane sandang patut kelestarian ring sisen alasi wenten pondok reot mejujuk abse ani nongos ditu anak lo tuh sing lahnyen kurnan subengalain mati panak sing lah anak loh tuon to Madan Mensari gaginane suai-wai dua nuduk sang apa ngade beli yang ngebahas teken darang nasi Mensari tuseng pesan nek kayu anidok iya setate ngalesang ane toh termati apa ngealasi tetap lestari sedak dinanu Mensari bayonendo kengken janiban medayu basing lah memetang jani ya Mensari ngejalan ke alasi lakar nuduk sang di subane manuduk sang ya apesel di tu lantas ya pesel onjo te lakar sune saget meklecet bangkiang Mensari jangkah itu ya tulung-tulung aduh tulung yen ngelapi anak sina subuh ada nulungin sedak yang sesambatan saget ada angin ngelinusin woi semeton napi nih kesemeton iraksasa woi ibu manusia ngudiang nyai ke tengah halase ke omah wake di depan anaknya ini gelem wake di tu ngebel entodne Mensari karena takut nebas keliwat aduh hampura tiang meriki tuan dosang anak tiang dengelah amah betiang dan hidup tiang edan maji weh kengkan amah waki gitu weh iya nah waki namanya jelas pomak lagi gen waki nih isinnya ini kah getihnya ini pahit kalau gitu janina nire jani mang baton timun nek pulenya anan itu lapi anak waki kalau gitu ingetang nyanan buen 15 tiban dua anak kecerik totonan wake nyemak panakin tuh gelah wake ken sanggup nyai inggih sanggup tiang sanggup cemake jani baton timunen tuh langsung kad poe liangne jani Mensari jak nyong-nyot sangin tuh klek sapine sakit bangkiangne. Ning 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 sapine sakit bangkian
Jani mensari wareg tanpa nede. Oh langsung jani menjalan ngencolang jani yo mulih ke pondok ditu tanemu batun timunin tuh. Buen manene tinggalina batun timunin tuh. Mih, aduh, benar bangunnya irang sase ngad pesan. Abian timunin tuh jak batun timunin paling gede no. Ada besi murupane cara emas. Paling wayah paling nasake. Ditu jemake. Langsung jani abane ke pondok. Nah, jemake jani sibake beruak. Aduh. Ngoe. Jemake langsung sangkule. Cening, pianak Mimi cening. Jani cening hadangin Mimi ni timun mas neng. Jani kaceritayang. Kesatu hayang ni timun mas ampun mayuse 15 tiban. Tumbuh ayu, jeget, dua jemet rajin, nulungin ire ramu. Gitu lantasan mensari teng kejut inget jani kan irang sase tekelah karamah jani pianake kengken jani ngorde teken itu mun mas undokne teken irang sase demi takut jering bulon tiange takut gelutu panaknya ning de jejah ning ni jani subuh peteng jalan jani sirep sinah ada nyanan pawise jalan jani ngeresti tibak tiring ide sang yang pernah kawin sirep jani mensari nah iri ke iya mangipi ni timun mas oraine ke alase menek gunung ngalih begawan sakti saneside nulungin undokne teken iraksase. Berjalan jadi benjane ortange ken panakne. Unduk ipiane berjalan jadi ni cuman mas. Gitu makunyet di alas napi semeton makunyet di alas. Matemu mesadu arep sareng begawan sakti. Raris ide ledang icen petang ungkus utawi bungkusan. Sanena manggen rikale ketiben bayi. Nah, amat liangne jani ni timun mas tuan gunung ngalih pondokne mensari amat bagiane nepukin panane timun mas selamat rahayu. Ni mangkin mensari jagi luas kepeken lakar ngadep woh-wohan ane pulano di timun mas. Ning timun mas jani Mimi lakar luas kepeken ning nyana monade nama kaukan desannya nampakin jalanan ning ingetang tuh neng nah nggih Mi noh cerita yang mangkin berjalan ya ane madan ni timun mas Imen Sari ke Peken jani teke irang sase. Woi, Timun Mas, ampakin hiro jalanan. Aduh, sinah bentu irang sase. Aduh, ngetor sih cuman. Irang sase meklus yang ampakin jalanan. Jangan kengken. Megede ya, tapi sing terus megede. Mangkap yang intip, kengken lakar. Yang teke memene nyanan. Teke jadi memene Mensari memene ni timun mas ceneng putri ayu ne memene ampakin meme jelanane kriut gedeblek aduh meme ampun teke ne suba meme beli jaja Bali jaja Bali Jajal akla, nah ditu buka besi,
buka kaputane, diambil darah, ajeng, ngurte tekan memene, dunia ada ngedor me, sambil jejeh. Nah, sing cerita, benjangnya malih, mensari luas kepeken. Jane pesu, ben, rangsasanin tuh, inget tekan munyene mensari. Mare jani langsung megending. Di pengintipan tuh jani bawa pesuan. Putri joneng ayu nemeneng ampaken meme jalanan. Me, adik kita punya meme. Kenapa me? Meme busaan RS di peken. Hah? Meme gelem nih me. Aduh, yen jani sing ngampaken meme ne gelem. Kengkenang jani pan bedaya. Ingat jani yen teke nyanan di raksasa kal jemak jani bungkusannya jemak ke bungkusannya. Kadu teu. Pesuahan jani yeuh. Karena pedalemnya memang gelem kriut ketablek. Woi, maka ieu raksasa. Oi, langsung sauput tegena. Mulai dia ke alase. Dinian mensari kecerita nang teke di peken. Melengok ya, dapat tangan ampe nih pembukaan jalanannya. Waduh, Dewa Ratu, selamat tangpan di tiang, hidup di tiang dan hidayang tiang hidup. Jani kecerita yang irang sase kedibayone, nah janin langsung meronta-ronta, tolong, gitu apa nih ya? Di Timun Mas. Nah, janinya sedang negentu, inget teken bekelne, ane kaicen sarang begawan sakti. Jemake jani bekelne, napi dagingnya, sane kepeng siki. Nah, di itu lantasan ambil ane kapeng siki nike, baton ke timun, serio. Nah, tadi alas ke timun, betesan. Drike jani lebange nike ni Timun Mas karena nike kelangan teken buah timun itu. Ingat iya teken ani madan ben teken Timun Mas karena telah buah timun itu. Woi bon mulai dia orang sasaran itu lakar ngepung buen pesuange ungkusannya keping kalih. Janin sane keping kalih mendaging jam. Seriok. Buen tungange, buen alas ane lanyeng alas ane madan tiing. Buen jadi ngekeh rangsasane, hoi, das bakatange. Buen janin tungange, sane keping 3. Uyah dakin. Serio, buen jani dadi ane madan segaro linggah gacini dadene. Buen yang ngelangi rangsasa. Oi, gitu. Das ben bakatang. Lah malah asiki jani sate kaping 4. Entungange tanah isene, yen tungange serio. Tanah maklebutane. Ngopeng lingser cara puser. Ditu yen nak karena ngatne. Nyaup ni Timun Mas, celempung. Encokange celempung, ben kelep mecanem jadi tu. Nah, ini Timun Mas selamat ya. Selamat ya, jani mulih ya. Ngalih memene mensari ke pondok, hidup bareng-bareng terbagi. Nggih, semeton sareng sami, kadiasa punika, titiang presiden, nyatu ayang, ngeninin indeknya di Timun Mas. Dumugi wenten pikenoh nyani cutat nyani ya diapin je nudok sang dialase dek pesan nak tek kayu ani hidup mangde alase tetep lestari. Nggih gitu masih sampunang lali ngerestiti bakti ring ide Sang Yang Widiwasa. Maka perbawan ide Sang Yang Sangkara.
saning wau sekancan daging ring alase duaning wantah ide presiden ngardi kerahayuan ring jagate kirang langkung titiang nunas gengrene pengampura inggih druweyang maka wasananing atur puputang titiang para musanti Om Santi 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 Om